Ke le dumediše ka leina la Modimo Tate le la Morwa le la Moya o Mokgethwa. Amen. Ke dumediše bana bohle ba Modimo lefaseng ka bophara. Ke dumediše keresho ya bopedi le Lutheran Bapedi Church. Ke re a kgaogelo ya morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo, kopano le Moya Mokgethwa di bie le rena ka moka. Amen. Bana ba tumelo ke kgolofelo, ke batla ke bolela le lona mo letsatsing la kajeko. Ke a tseba le kgalegile le nyorilwe ebile ga le tsebe gore le tsamaya bjang, le tla nwa eng, ke mang gore le kgone go ka kgora. Letšatšing la lekgono ke batla go bolela taba ke e bolelwang ke morena wa rena Jesu Kriste, ya gore motho a emele nako ya nnete. Motho a emele se morena Modimo a se mo tshepisang. Re se ke ra emela tseo re sa di tshepisiwang, ebile re se ke be ra rumiwa ke ba ba sa tshwanelang gore roma. Tsatsing la kajeko ke bolela ka lengolo le le tswang mo tirong ya ditiro tsa baapostola ba ntlha tema ya borobedi. Le buisega jaana, Kriste o re mohlang Moya Mokgethwa o tlang mo go lona, lo tla nna basupi ba me mo Jerusalema le mo Judea yotlhe le mo Samaria le go ya bokhutlhong jwa lefatshe. Batho ba tshwanetse ba dira eo Kriste a ba romang go ya go e dira, empa ga ba tsamaye ba iphotlhere, ebile ga ba tshwanela go tsamaya ba iphotlhere. Go tshwanetse go tle nako eo ba tshwanetseng ba tsamaye ka yona, ene ba tshwanetse ba emele nako, gonne ge tshwanetse e tle nako ego e tlabe e tla e lokile, e tlabe e tla e lokisitswe ke motlhami wa yona. Kriste o re mo barutweng ba gagwe a re, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and to the ends of the world. A re le tla nna dipaki tsa me, le tla nna basupi ba me. Kana paki ke motho yo ntseng jang? Ga re botsisa potso e. Paki ke motho yo ka metlha ge se tiragalo e diragala a be a le gona a lebile ka matlho a gagwe. Motho yo re ka mmitsang gore ke an eyewitness, o boneng tiragalo yo yotlhe ye diragetseng ka nako ya tiragalo, mme a ka kgona motho yo gore a ka tlhalosa ebile a ka fa bopaki bo bo tlhamaletseng bo bo nonofileng. Jesu Kriste o bolela le barutwa ba gagwe a re le tla nna dipaki tsa me. Reason ya gore a re ba tla nna dipaki tsa ga itse gore he has traveled with these guys. O tsamaile le bona sebaka dinyaga tse 3 le dikgwedi tse di tshelela, a tsamaya le bona a ba ruta. O na sa ba ruti literally ka mokgwa gore o na ba ruta practical ka dilo tse neng a di dira, ka ditiro tsa dira ba mo lebeletse, ba bona ebile ba kgolwa gore se ke nnete se sa diragala. Tsamaile le bona, o dirile metlholo e mentsi e ka ra e bala, empa baruta ba gagwe ba ntse ba na le ene. Ke ka moo a reng le tlo nna di-witness tsaka, le tla nna di-witness tsaka, le tla nna basupi baka, gonne le itse tiragalo tse tsotlhe. Fa nna a fodisa digole, fa nne a fofolola difofu, fa nne a thibolola ba bane ba kabane ditsebe,
fa neng a fa dikete tse 5 dijo, fa neng a didimatsa letsha, fa neng a fodisa balepera ba ba 10, mme ba ba robongwe ge ba fetsa go fola ba lebala le go tlo leboga, ba ya dilong tsa bone gwa tla a le mongwe fela and wa culture e kwa ntle, a Samaritan. ka tšeko o fitlha mo leto la gagwe le fella mo teng la mo lefatsheng, la tametse la felela nako e fitlhile ya gore a kgaogane le bone, mme o ba raya a re, bona ga nka ke ka le tlogela fela, Jerusalema mo le lete, nna mo Jerusalema mo le lete le mpho e rara wa rona yo ko magodimong a le tshepisitseng yone. What is it that God has promised us? What is it that Jesus is promising us? Nna le wena re ka botsa re batla go itse gore go etsagala eng, empa the gift that God has promised is the Holy Spirit. Batho ba ne ba tshwanetse ba inflatiwa, batho ba ne ba tshwanetse ba amogela moya o mokgetho o tswang kwa legodimong, o tswang kwa go rara, gore ba matlafale ba kgone go lwa ntwa e ya mo lefatsheng, gonne mo lefatsheng ke ntwa, mo lefatsheng ke dintwa le dikgomagano le ditletlebo tsa meno. Mo lefatsheng mo ga gona lerato, re tlhoka dilo tse di dintsi, ka mo re be re boela le ka malwetse a re sa tlhaloganyeng, a re sa itse go itse Modimo wa nosi ka bolwetse bo, o tla roma ba tshwanetseng a ba roma. He'll send his witnesses gore ba tlo bolela ka bolwetse bo, he'll send his witnesses gore ba tlo fedisa bolwetse bo, he'll send his witnesses gore ba tlo re fa pholo mo mebeleng ya rona. Gore na Modimo o bua le nna le wena ka tsatsi la kajeko ka taelo ya Jesu Kriste. A re morago ga dinyaga tse 3, dikgwedi tse di tsheletseng, Jesu o la baruta ba gagwe, o laelana le baruta ba gagwe, mme o laelana le bone ka pattern ya gagwe, e seng ka pattern ya batho ba botlhelele. A re mo go bone mo Jerusalema mo skebela tsamaya and wait for the promise, the promise that our Father has promised you. Wait for the gift. And then after ego ke gona le clouds gore go tla be go dira, le tla be le bulegile matlo, le tla be le bulegile tlhaloganyo, le tla be le bulegile mewa, le tla be le itse gore spirit sa lona yaanong se a tshwanela ke gore le ka faisa lefatshe, gonne lefatshe o ka se le beise go tsamao tse yang tweng o ya go tlhabana, o ka se tsamao sa tshwara sepe, o ka se tsamao sa tshwara sepe wa re ke a ntweng, ke a golwa, ke a go tlhabana. O tshwanetse o nne le ditlhabano tsa gago, o itse gore ditlhabano tsa meketse ke a go iphemela ka tsona. Mme rona ba Kriste, rona ba ga Kriste, re a itse gore ditlhabano tsa rona ke eng. It is the gift that God has promised us. Like we must wait for that gift gore e tle mo go rona. He tsebe e tsena mo go rona that gift, he se ne e tla mo go rona that gift, automatically tla be re itse ra go kae, automatically tla be re bulegile difatlhego, ra ditlhaloganyo, re tla be re bulegile matlho, re tla be re bulegile ditsebe, re tla be re bulegile mewa, re itse gore go diragala eng, morena o nyakang ga nyake eng. A re mo go bone, you must go out to all the nations and be my witnesses. Tla tshwanela gore le go bathong ba botlhe ko merafe ka moka le kwa teng, le tla be le itse gore le tshwanetse go buang ka nna, mara ke fela ge le setse le kry-ile moya o mokgetho. He se tle be le kry-ile the gift, ga e tlhalose, mara wa ba bolelela gore moya mokgetho o tla tla mo go lena. Emelang morena o tshwere mpho, emelang rara o tshwere mpho, a re emeleng nako ego, re bone gore go diragala eng. Motlhomongwe le rena tle re bulege ditlhogo, tle re bulege ditlhaloganyo, re itse gore go etsagala eng. Baruta ba teteana ga ba itse gore go diragala eng, ba ema ga ba itse gore ba emetseng, mara morena Modimo yene wa tseba, o ba tshwaretse surprise, and surprise ya tshwere, it's amazing,
It's amazing. Ke gore ge ba le kry-a mpho ego e tlabe e le gore ba tlabe ba kgona dilo tseo ba tlabe ba dira se se tshwanetseng ba tlabe ba dira se modimo a se batlang. Morena modimo wa rona letsatsing leno le ke kgopela gore lenyora le le mo baneng ba gago ntate a ko le fediše malwetse a re apereng a morena le modimo a ko a fediše wena ko wena tsebitsong a mararo la gago le la morwa le la moya o boitshepo. Amen.